Hello, voin chu Arsa kangang uo. Tihian Arsa hi kansil 5 veka freezer a kalau da wang khan a khal veka mo. Chuanin ka bol hlo man tur chu purun sen, purun var le so thing le dalda anyang mo. Chuan tihianin purun var hi kan handeng soma chip ve deuh tak khan. Chuanin so thing ka den som sa hi purun var aya tlem ka tela mo. Chuanin a chan chu purun var hi arima na lo zo ka so thing a hian kema tan chuan intan ani ve em ka shelawa chuan a pahnih khanin thiang kan mix noka chuan purun sen zai si na kha kan thak le a kan tel le a chuan hei hi chu purun var le so thing anga chip dapa I den som kha angai lova mo tihan kan rod deuh sola chuanin tian khemilai mek hianin arsa kha thir bela tel lo a hlang top khan ama kha alo khal boka wang han ka lo chuanga chuanin duang to ama a tui om zong ai a kang vek to hnu khan no ama a arsa oil a ron chhuah hnu khan dalda indu angjat emo butter emo kha in tel anga chuan indu anga sen thap hnu khanin englo in bol hlo thian hei chaw ve renga ngai o chuan hei sen deuh thap khan a hmui tui bik katia keima chuan chi ka al topa chuanin chuti lova chuan hei tlaya ka thil ka bol hlo man tura kha ka tel le topa ma se bol hlo man tura hi a ut du lutuka a den som sa ani awang hian mei kha sang lovin mo simin gas te kha ur cher kha ngaya a chan chu a ut hi chuanin arim hi atui lo hei ut jim huam hi anam ve du em mo hei ti hianin ama along po hian hei cold drinks te nen po hian atui em a world cup light te alo ni bok nen han siam ve chin ro o cold drinks nen te pon a in the thingpui nen te pon chawhmeh a po hian atui em ani